Ongeye kuramuka neza abakunzi ba Mutarama TV, twizere ko buri umwe wese yaramutse neza ndetse mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Twifurije kuramukana amahoro y'Imana kandi muhahe muronke. Turi mu gitondo cyo kuri wa mbere ku itariki ya 30 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Turabaramukije kugira ngo tunabahereze amakuru agezwe muri kino gitondo. Hanyuma mwaramutse mute, mumeze mute, mumerewe mute aho muherereye? Natwe tumeze neza cyane, tubaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu aho tugiye kurebera hamwe amakuru agezwe muri kino gitondo. Tugiye kurebera hamwe rero aya makuru agezweho haba mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Muri aya makuru ariko ndaza kukubwira zimwe mu ngingo z'ingenzi zigera ku 9 u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bagiye guhuriraho mu bigendanye no gusinya ari amasezerano amaze gusinyirwa i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ingingo zamaze gushyirwa ahagaragara cyangwa se zamaze kujya ahagaragara zigomba kubahirizwa hagati y'impande zombi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Izi ngingo se ni zihe? Ntujye kure, ariko kandi ndakubwira yuko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU yamaze kwamaganira ku buryo bukomeye cyane ibikorwa by'umutwe wa M23 maze ashimangira yuko ibikorwa bya M23 bisa n'ibyabangamiye ibikorwa by'ubutabazi cyane cyane iby'ingabo z'ubutumwa iby'ingabo ziri mu zaje gushaka amahoro cyangwa se gucunga amahoro n'ituze ku butaka bwa Kongo zizwi nka MONUSCO zaturutse muri ONU, dore ko ngo zitarimo gukora neza bitewe n'ibikorwa bigiye bitandukanye nyine by'uyu mutwe nk'uko bigaragara. Muri Kenya umupolisi yishe komanda wiwe ndetse nawe ubwe aza kwiyahura nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Byagenze bite? Habaye iki? Byose munyemerere tubirebera hamwe ndetse tunabisesanguye muri iki gitondo. Ndongenda baramukije mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza ngakuri no mbonesha kure. Abariko baradukurikira baraturutse nga mu Burundi, abariko baratwumviriza baturutse mu gihugu cy'abanye cy'u Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mwese ndabaramukije kandi ndabifurije ibe byiza, ndabifurije agatondo keza, ndabifurije rwose kuramuka neza cyane. Niba ari ubwa mbere ngaha reka nagusopye ne kwanditse subscribe kugira ngo ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, by'umwihariko tubashe kurebera hamwe amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko. Reka turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa. Imirwano ikomeje kubera murasazo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutuma ubuzima bw'abaturage bujya habi ndetse bukomeje no kuzamba muri ryo bukomeye cyane. Ariko kandi ibigendanye n'iyi mirwano ikomeje kugenda ihabera ikomeje gutuma rero hashakishwa uburyo bushyashya bushaka kuzazana amahoro n'ituze, uburyo bushaka kuzatuma ibintu byongera kugaruka mu buryo cyangwa se ibintu byongera kugenda neza cyane. Nubwo izi ntambara zikomeje kugenda ziba kandi ibindi bihugu bigiye bitandukanye bikomeje gushakisha amahoro n'ituze, bikomeje gushakisha uburyo amahoro n'ituze ashobora kuba yagaragara hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni bimwe rero mu bikomeje gutuma rero hashakishwa ndetse hanakorwa ibiganiro mu buryo bugiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo hareberwe hamwe rero uburyo ibintu bishobora kuba byazamba ndetse hareberwe hamwe rero uburyo ibintu bishobora kuba byafata uburyo rero nyine amahoro ashobora kuba yagaruka. Ni muri urwo rwego rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gushyigikira u Rwanda ndetse na Kongo mu bikorwa bijyanye no gushyira umukono ku masezerano nk'uko mwabyumvishe cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko kandi ku rundi ruhande M23 ndetse no ku ruhande cyane cyane uruhande rwa leta ya Qatar nabo bagize uruhare rukomeye cyane, bakaba bari mu biganiro bihuza impande zombi ubwo ni M23 ndetse na leta ya Kongo kugira ngo bashakire hamwe rero uburyo babasha kuba bamenya byinshi ndetse banashakira amahoro n'ituze iki gice nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu ngubu rero bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara, aya masezerano namwe masezerano yanditse amateka ku buryo kugeza ubu abantu benshi bari kugenda bayagarukaho. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gushyira umukono ku masezerano yanditse amateka agamije kurangiza intambara imaze imyaka igera hafi kuri 30 burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburasirazuba bukungahaye ku mabuye y'agaciro ku buryo butangaje. Harimo kandi n'intambara yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021 hagati y'umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ingabo z'icyo gihugu abo bakomeje gutana mu mitwe. Aya masezerano yayobowe na Amerika yaramaze igihe kirekire rero ategerejwe, yashyizweho umukono kuwa gatanu mu cyumweru gishize nyine i Washington DC hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwa Kongo Madame Thérèse Kayikwamba.
inyandiko ikubiyemo aya masezerano ivuga yuko ahita atangira kubahirizwa mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo bw'ako kanya. Perezida wa Amerika bwana Donald Trump we yanavuze yuko uyu munsi by'umwihariko ngo urugomo no gusenya birangiye muri aka karere kose, ngo akarere kose gatangiye icyiciro gishya cy'icyizere cy'amahoro ndetse n'ituze. Ambasaderi wa Amerika nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Michael Rubio we wari uhagarariye by'umwihariko ibikorwa byo gushyira umukono kuri aya masezerano, yavuze ko uriya munsi by'umwihariko ari umunsi wanditse amateka kandi ari umunsi w'ingenzi. Ashima igihagararo ndetse no kugira ijambo kwa Amerika mu guhuza abantu ndetse n'ibihugu. Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri Kayikwamba bashimye uruhare rutaziguye rwa Perezida Trump mu gutuma aya masezerano agerwaho. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wari uhagarariwe rero n'umundi mu isinywa ry'aya masezerano wavuze ko ari intambwe ikomeye cyane itewe, ushima ibikorwa rero byose bigamije kugeza ku mahoro rero umutekano n'ubwiyunge mu karere k'ibiyaga bigari. Joseph Kabila rero wategetse RDC imyaka igera muri 18 yose guhera muri 2021, nk'uko mu guhera muri 2001 yanenze bikomeye cyane amasezerano yise ikinamico ya diplomasi, avuga ko RDC by'umwihariko itigeze na rimwe iba mu ntambara by'umwihariko n'igihugu na kimwe mu byahagarariwe muri imwisinwa ry'amasezerano. Yavuze ko ibyashyizweho rero by'umwihariko umukono ati si ikindi kitari amasezerano y'ubucuruzi. Kinshasa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinyujije muri ambasaderi wazo muri Loni nk'uko bigaragara yatangaje ko umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa umaze igihe warabujije ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zizwi nka MONUSCO kugeza ubufasha rero kuba bukeneye mu burasirazuba bw'iki gihugu. nk'uko bigaragara uyu Dorothy Sheila ibingibi yabitangaje ubwo rero yari mu kanama ka ONU gashinzwe rero amahoro ku isi mu nama yako yabaye mu mpera z'iki cyumweru gishize. nk'uko bigaragara twamaze gusoza nyine, aho yavuze ko 23 yahagaritse ibikorwa bya MONUSCO kuva yafata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano yayogoje aka karere igatuma benshi bava mu byabo. 23 kandi kuva yafata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu ntiyigeze igirira icyizere ingabo z'uyu muryango ziri mu butumwa bw'amahoro MONUSCO, kuko rero n'ubundi byagaragaye ko zagize uruhare mu guhisha umwanzi ndetse no gufasha FARDC wazari ndetse na FDLR mu guhungabanya umutekano w'ibice byaho 23 igenzura. uko 23 yafashe rero umujyi wa Goma ufatwa mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025, nyuma y'uko yari imaze kwigarurira inkengero z'uyu mujyi zirimo n'umujyi muto wa Sake uherereye mu birometero bibarirwa muri 27 uvuye mu mujyi wa Goma, byangiye gutuma rero umutekano w'abaturage uhungabana. Na nyuma yabwo kandi by'umwihariko uyu mutwe wa M23 wongeye rero kwigarurira ibindi bice byinshi cyane byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Bukavu nawe rero ufatwa nk'umurwa mukuru w'iyi ntara nk'uko bigaragara. Abaturiye ibice byose rero uyu mutwe urimwo barawushima, ahanini bashimira by'umwihariko kuba ingabo za Kongo zirukanwa muri ibyo bice ubwo rero zabigenzuraga zafataga nabi abaturage mu kubanyaga ndetse no kubica ndetse no kubambura ibyabo. Nyamara ku rundi ruhande hari abaturage nabo binubira imitegekere ndetse n'imiyoborere y'uyu mutwe wa 23. Ibyo byarahindutse ku ngoma y'uyu mutwe rero wa 23. Abaturage by'umwihariko barishyira barizana nk'uko rero bagenda babigaragaza hirya no hino muri Minembwe, Sake, Goma, Bukavu ndetse n'ahandi. Uyu mutwe rero ukaba waratangiye rero n'ibikorwa byo kubegereza ibikorwa remezo birimo amazi meza, umuriro, amashanyarazi ndetse n'imihanda. Icyakora ngibi ntibikuraho yuko uyu mutwe ukomeje gusabwa nyine kuva muri ibi bice nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugera rero by'umwihariko akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko ibi bikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Kongo ari impungenge ndetse bikomeje kugenda bizana umwuka mubi. Muri Kenya umupolisi yarashe komanda we ndetse n'abahita yiyahura. Byagenze bite? Iyi nkuru turayigera ko mu kanya turebere hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa ndetse n'andi makuru akomeje kugenda atangazwa, tugaruke mu kanya.